Hello, my name is Polina and I'm from Bulgaria. So I speak Bulgarian as my native language and also English, Portuguese, and Spanish. I would like to become your italki teacher of Bulgarian, my beautiful language, and Portuguese, which I speak very well because of living in Brazil for more than 10 years. So if you book a class with me, you will not repent because it will be a very fun, easy, and practical way of learning some of these languages. I can help you through conversation classes and observing your level of the language. I will have some individual way of helping you to improve. God bless you. Здравейте, казвам се Полина и съм от България. Говоря български като мой майчин език, а също английски, португалски и испански. Бих искала да бъда ваша учителка по български или португалски, чрез индивидуален подход, при който мога да ти помогна да подобриш нивото на езика, който говориш, най-вече чрез практика и разговори с мен. Надявam se da me избереш. Bog da te благослови. Olá, meu nome é Polina e eu sou da Bulgária. Eu falo búlgaro como minha língua nativa e também inglês, português e espanhol. Gostaria de ser sua professora de português, essa língua maravilhosa, através de aula de conversação. E também observando o seu nível de aprendizagem, eu posso te ajudar individualmente a melhorar a sua pronúncia e aprender mais sobre a língua portuguesa. Deus te abençoe grandemente. Tchau!